Mwaramutse ndetse mwiriwe bitewe naho muherereye muri aya masaha rero nkaba ngiye kubagezaho amakuru agezweho yibanda gusa kubiri kubera ku mirongo y'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kuri uyu wa kane tariki ya 5 Werurwe 2026 amakuru yakusanyijwe mu buryo bwa kinyamwuga. Reka mbere yuko mbagezaho amakuru mu buryo burambuye, reka tubanze tubagezeho incamake y'iby'ingenzi nabateguriye muri uyu mwanya. Mu ntara Kivu y'Amajyaruguru haragaragara agahenge kadasanzwe kandi gashobora kurangira isaha n'isaha mu gace ka Buhimba, Kazinga na Katoyi nyuma yuko ihuriro AFC M23 ryigaruriye ibirindiro bya Kazinga. Muri Warikare ihuriro rya AFC M23 ryigaruriye agace ka Kibati kose nyuma y'iminsi 3 y'imirwano ikomeye, ndetse rikomeje kwinjiza inyongera y'abasirikare benshi n'amasasu yaturutse imasisi mu misozi miremire ya Minembwe. Umuvugizi w'umutwe wa Twirwaneho akaba yemeza ko uyu mutwe wirukanye ingabo za FARDC n'iz'u Burundi mu gace ka Mikenge nyuma y'iminsi 3 aka gace karigaruriwe Ikisangani. Ku munsi w'ejo nabagejejeho ibijyanye n'uruzinduko rwa Ambasaderi w'Ubufaransa Ikisangani, aho yahagiye urugendo rw'igihe kitari kinini ko yahamaze isaha n'iminota 50. Amakuru noneho yandi ku bijyanye n'ibyari bimujyanyeyo tukaba tumaze kuyabona, aho Ikisangani rero abasirikare b'Ubufaransa bari guha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC imyitozo kabuhariwe y'imirwanire mu mashyamba y'inzitane mu kigo cya gisirikare cya Kambauma. Aya ni amakuru tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Tugitangira amakuru, reka twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuva mu gitondo cy'uyu wa gatatu tariki ya 4 Werurwe 2026 haragaragara agahenge kadasanzwe mu gace ka Triangle cyangwa mu gace k'inyabutatu Buhimba, Kazinga na Katoyi. Iki ni igice giherereye mu mbibi zihuza teritwari ya Masisi na Warikare. Aka gahenge kaje nyuma y'iminsi itari mike y'imirwano ikomeye cyane yahuzaga inyeshyamba z'ihuriro rya AFC M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe itwaje intwaro y'abawazalendo. Amakuru aturuka mu baturage ndetse n'inzego z'umutekano ziri muri ako gace yemeza ko urusaku rw'imbunda rwahagaze guhera mu gicamunsi cyo kuwa kabiri ndetse n'ejo kuwa gatatu. Umunsi wose hakaba nta mirwano yigeze iba muri kariya gace k'ingirakamaro nyuma yaho inyeshyamba za AFC M23 zigaruriye byuzuye aka gace ka Kazinga. Imirwano yari yakajije umurego muri kariya gace k'ingirakamaro gahuza uduce twinshi twa Masisi na Warikare, ibintu byatumye abaturage benshi bava mu byabo bahunga amasasu. Nubwo hari iri tuze ry'amasasu, ibimenyetso ku kibuga cy'imirwano biragaragaza ko ibintu bishobora guhinduka isaha iyo ari yo yose. Mu masaha yo ku munsi w'ejo kuwa gatatu hagaragaye urujya n'uruza rw'ingabo z'inyongera z'umutwe wa AFC M23. Izi ngabo zikaba zaraturukaga mu bice bya Nyabyondo na Kasopo zerekeza i Buhimba ni Kazinga, mu gihe izindi ngabo zaturukaga i Kasenyi zerekeza mu gace ka Katoyi. Amakuru yizewe aturuka mu nzego z'umutekano yemeje aya makuru n'urujya n'uruza rw'izi ngabo z'inyeshyamba, nubwo nta makuru arambuye yatanzwe ku mubare w'abasirikare bongerewe cyangwa ibikoresho byimuwe. Ku baturage ndetse n'indorerezi ziri muri kariya gace, izi nyongera z'abasirikare ba AFC M23 zigaragaza ishusho y'uko isaha n'isaha hashobora kuba ibitero bishya ku birindiro by'ingabo za leta, cyangwa se hakaba hakwigwa umugambi wo kwigarura utundi duce dukikije ibyo birindiro. Uku guhagarara kw'amasasu niko gutuma abaturage benshi bakomeza kugira ubwoba nk'uko isaha iyo ari yo yose intambara ishobora kongera kubura. Muri Warikare kandi AFC M23 ikaba yigaruriye Kibati yose yongera ingabo n'ibikoresho. Dukomeje mu makuru yacu, reka twerekeza aha muri Warikare aho umutekano ukomeje kugana aharindimuka nyuma yuko imirwano yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za leta zifashijwe n'abawazalendo n'abacancuro. Ibimenyetso bihari ubirerekana ko nyuma y'iminsi 3 y'imirwano idasiba inyeshyamba za M23 zashyize mu maboko yazo ibirindiro byose bya Kibati mu gace ka Ruberike. Amakuru agera ku gitangazamakuru Actualité.cd
dukesha inkuru yemeza ko ingabo za leta FARDC zikuye muri kariya gace nyuma y'iyo mirwano zisigira inyeshyamba ubugenzuzi bwuzuye bw'agace ka Kibati. Ikigaragara cyane nuko ku mugoroba w'ejo bundi kuwa kabiri tariki ya 3 Werurwe mu gace ka Kibati hinjiye inyongera nini z'abasirikare b'inyeshyamba ndetse n'ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo n'amasasu. Ibikoresho n'abasirikare bikabyaraturukaga muri territoire ihana imbibi na Warikare ariyo Masisi banyuze mu muhanda ka Shebere. Indorerezi zabonye imirongo miremire y'abarwanyi bitwaje intwaro ziremereye binjira mu gace ka Kibati mu rwego rwo gukomeza no kurinda ibirindiro bishya bamaze kwigarurira. Uko kohereza ingabo zinyongera bitanze ishusho y'uko ibikorwa bya gisirikare bishobora kwaguka muri kariya gace. Kugeza ubu imidugudu myinshi ikikije Kibati iri mu bwoba bukomeye. Abasivile basanzwe bakaba barazahajwe n'imirwano iherutse, ubu bari mu bwoba bwinshi biteze ko isaha n'isaha ibintu bishobora kurushaho gukomera mu minsi iri imbere. Twerekeje muri Kivu y'Amajyepfo aho ni mu misozi miremire ya Minembwe. Amakuru aratangaza ko umujyi rwagati wa Mikenke umaze kwigobotora ubugenzuzi bw'ingabo za leta. Ibi bije nyuma y'uko inyeshyamba z'umutwe wa Twirwaneho zigabye ibitero bikomeye zigatsinda ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu buryo bukomeye cyane. Izi ngabo z'u Burundi na FARDC zari zimaze iminsi 3 gusa zigaruriye agace ka Mikenke n'inkengero zako. Kugeza ubu amakuru yemeza ko Mikenke iri mu maboko y'inyeshyamba za Twirwaneho zigaruriye ibirindiro byazo muri uwo mujyi nyuma yo gusubiza inyuma ingabo za leta n'abambari bazo batabashije guhangana n'imbaraga z'uwo mutwe muri iyo misozi. Ku munsi w'ejo nakurikiranye ikiganiro Agasaro Kaburaga aho umunyamakuru yari ari kuganira n'umuvugizi wa AFC M23 ari kumubaza ku bijyanye na Mikenke. Aravuga ati vuba ha rwose mu masaha make uraza kubona andi makuru mashya yuko turaba twigaruriye Mikenke bidasubirwaho. Rero nta masaha menshi ashize abarwanyi batwirwaneho bakaba bigaruriye Mikenke birukanyemo abarundi ndetse na FARDC tutibagiwe za Mayimayi, ubwo turavuga abazarendo. Mu gusoza aya makuru reka twerekeze mu ntara ya Copo mu mujyi wa Kisangani mu rwego rwo kongera ubushobozi ingabo za leta. Habaye igikorwa kidasanzwe cy'imyitozo ya gisirikare. Itsinda ry'abasirikare b'Ubufaransa bashinzwe guhugura no gutanga imyitozo y'ibikorwa bya gisirikare ryasuye imyitozo kabuhariwe y'imirwanire yo mu mashyamba y'inzitane. Imyitozo iri kubera mu kigo cya gisirikare cya Camp Mbauma giherereye Kisangani. Uku gusura kwakozwe mu rwego rwa kinyamwuga aho iri tsinda ry'Abafaransa ryari riherekejwe na General Abdallah Nyembo, akaba ariwe mukuru w'ingabo mu gice cya 3 cy'ingabo zirwanira igihugu 3e zone de défense. Ibi bikorwa bigaragaza ingufu FARDC irimo gushyira mu gutyaza ubumenyi bw'ingabo zayo ngo zibashe guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yihisha mu mashyamba akomeye mu gihugu. Ariko by'umwihariko ngira ngo murabizi neza ko ingabo barwana nabo aba bashaka kurwanya ni AFC M23. Ambasaderi w'Ubufaransa akaba yarahibereye aho amakuru nabagejeho ku munsi w'ejo nakeshaga Pelolwala. Akaba yaravugaga ko uyu ambasaderi yahageze akamara isaha n'iminota 50 gito cyane. Uruzinduko rwe rukaba rwaribajijweho cyane ko urwo ruzinduko rutari rwaratangajwe rwaribanga, ariko ndakeka yari afite ubwoba bw'abakomando ba AFC M23 bari batangaje ko bageze ku kibuga cy'indege cya Kisangani nyuma ya operasiyo ikomeye cyane. Aba bakomando ba AFC M23 bakoze ku kibuga cy'indege cya Kisangani nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa AFC M23 wungirije Oscar Barinda. Akaba yaravuze ko abakomando bakoze icyabajyanye barangiza akazi bagasubira inyuma. Ni kigaragaza ko abakomando ba AFC M23 aho bashaka bahagera mu gihe bashakiye isaha bashakiye. Ni kigaragaza uburyo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baragifite pe, kuko ni ibirometero birenga 400. Ibirometero 400 ni ibirometero byinshi. Abazi mu Rwanda kuva Ikigali ujya Nyagatare uciye Kayonza ni ibirometero birenga 150 160 gutyo. No kuvuga ngo kugira ngo ugere
uve Kisangani ugere aho imirwano iri kubera, ni nko kuva Nyagatare ukagera Rusizi ugakomeza ukagera n'ibindi birometero hafi byinshi cyane. Ni ibintu bigaragaza uburyo aba bantu bafite, ibaze kuva Nyagatare ukagera Rusizi ukaba wanaharenga, aho hantu hose ari muri eneo z'abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za FARDC. Abakomando bakagenda muri misiyo bakayikora ku kibuga cy'indege, bagatwika indege nk'uko twabagejejeho. Ibyo bakozeyo birazwi, byari ukwangiza ubushobozi bwo kubagabaho ibitero, ndetse muri iyi minsi kuva bakora iyi operasiyo bisa nkaho ibitero by'indege byatangiye kugabanuka. Biragaragaza ubushobozi bwa AFC M23 muri uru rugamba, kuko ikomeje kugenda yerekana ubushobozi budasanzwe ifite. Ayo niyo makuru rero y'ingenzi twari twabateguriye yibanda ku bimenyetso n'ibikorwa biri kubera ku mpande zose z'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo twanabagezagaho ibyabaye muri Masisi, Walikale, Minembwe ndetse na Kisangani. Mwakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru yizewe. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV. Mukomeze kugira umunsi mwiza kandi mukomeza gukurikirana andi makuru yacu yo mu masaha ari imbere. Ndabakunda cyane.